Oh, kekompakan luar biasa. Siap tempur. Perai mabuk Bandayati, mudone ojo cili ati wong teropan. Masih pekarangan lebih gede gelu. Kor tadi bungkon. Agajon. Pagedi masih pekarangan non. Entah napa. Kor bungkos. Coba Alvino kacang sati muslim satu aja. Nambah nih acong nendak di jamone anu kayak kurang semangat. Iki bismillah tawakkaltu ala Allah wala khalu kudu enom dialim enom citong lesehat orang setak sakit mate tinalah orang setak sakit mate buaya. Oke apa ya tak kena apa masuk Rai mabuk sesuai bikin dingin buatnya nyawesin Taufik sesiono wis pada apa le? Semikirin sapenare sampai lesung kabareng timur seadina bongko buk mabuan penare tak gelem alaku mula aja lele lantaran oleh undangan aduh monta entar mula todu sekancaan tak usah kau betirle mon masalah enoman eka kebe tape mailang stres pikiran bu mabuan tika ngocak tabuk mabuan kadang tika mulena tak kelar ajalah labu toju Prai mabuk lek sul boleh nginom prai mabuk senajan benarena butol teguh mon kun pese ibarat badan jenggu setia joko
dutika mak jaga boleh dumatika dikasih taong kuat cuma tika kentong na ate bulat tak mati guna cuma perak kalengat oleh saja dubu lemak jaga boleh napa ongkuan dikasih manisa boleh tako etina abini boleh tresna bulaka tada engkana cuma tika gentong na ate saong gunaka manalakar nisa tuli penta tuli lamar kareng tuana tresna bulaka tada angkana cuma tika gentong na ate saong gunaka manalakar nisan tuli lamar tuli pentakare tuana bulat tak mati guna cuma perak kalengan oleh saja dubu lemak jaga boleh saong guna tika emanisan tika setong cocok ke ate bulat tak mati guna cuma perak kalengan oleh saja dubu lemak jaga boleh napa ongkuan dikasih manisan boleh tako etina abini boleh tresna bulaka tada angkana cuma tika gentong na ate
watu kambang keli ono ring pikir burung ketemu awak langsung ngesir kelibetan koyo kelangan pikir wit kelopo kuwi arane keluku disikari di porot dadi pitu saben dina isen sing bisa turu demban riko ngomong using gawaku haring-haring bakar gedang campur sawi sampai kering isun yo mikir Mbak Erni gedang sopo sak suruh timbangan codot bibiang burung anggur kulu isun pedot Bulu penake urapan kopo ati iki kaya mung kanggo riko kadang raja sajereng dipereteli dong sing percaya belanda iki Tutu watu hang diarani pasir watu kambang keli ono ring pikir burung ketemu awak langsung ngesir kelibetan koyo kelangan pikir wit kelopo kuwi arane keluku disikari di porot dadi pitu saben dina isen sing bisa turu tekan riko ngomong using waktu haring-haring bakar gedang campur sawi sampai kering uli isun mikiri gedang rojo sak curug timbangan codot bibiang burung anggur gulu isun pedot Godhong sawi etake urapan kopo ati iki kaya mung kanggo riko kadang raja sajereng dipereteli dong sing percaya belanda iki aromasa tresna bulan cuma detika para jaja bulan detika tresna bulan tak bakal lupa bulan pun aromasa tresna bulan cuma detika Dara jaja bulan detika ongku bulan tak bisa lupa Soalnya tembak Anda. Kayaknya. Oke. Pak Indayati nama lah, Labino Jaya. Kurang. Matur nuwun. Papa Ketut Sipa didampingi istri tercinta, ibunya Siva, diantaranya Cak Itno, Bapak Beni, juga didampingi ibunya Beni, sekaligus Cak Senewi, Cak Supar, Bapak Kampung Rohim, Cak Sutyadi, di Bandung didampingi nyonya tercinta, siapa Jong? Mahal, bicara kakek. Bung Harsoyo, diantaranya Bapak Ngateno, bergabung Kang Sultan Samsul, Cak Tohed, Cak Soli, Cak Mati Samsul, sing duwe Senin Wage, kedawung di rumah sendiri, Abah Suheni beda tempat, alamat sama, Poniman Bapak Wina, Sangking Cepoko, bergabung Bapak Cus,